У лютым 22-го Лукашенко ўцягнуў нас у нешта жудаснае, што мы, як і яго, не выбіралі. Нечакана мы пераўтварыліся з ахвяраў рэжыму у суагрэсараў. Я являюсь участником этой операции, которую проводит Россия в Украине. Я действительно поддерживаю Россию. У нас союз с Россией. Поэтому с территории Беларуси действительно российские войска зашли в Украину в направлении Киева. Вайна толькі дадала тэрміновасці і ўсклала больш працы на Святланіны плечы. We made our stance clear. We are against the war and the dictators supporting it. And yet, at every meeting, I have to explain that Belarus is not Russia, and Belarus is not Lukashenko. Belarus is not Russia, and there is no tolerance of the war in our society despite of massive propaganda. We must stay united to support Ukraine. The majority of Belarusians doesn't support the war. Важно адрозніваць Беларусь ад России, а белорусаў ад узурпатарскага режиму Лукашенко. Что сейчас ее сойду, тоже надо объяснить. Нет, всем надо объяснять. Это никто сам не понимает.